Ephraim Biraro hirembe zinashaba baturo kuzihinga kandi bakihamwa akasente hamwe n'ibyo kurya byo kureberera amakagabo. Ako burugombo twageze kilogramu zinka 5 kuzawe ngo abantu baze kuhinga ibicori aba food security abantu bakwasa pakasa muri sete staho maka zikakamu babatine byo kurya. So umaranga gwitu na government no kuranga twatanditsera a food security. Chamani cyahenda abahinji ho n'abashavuga kuhinga bihingwa bitari bya muringo gumwe okubahuero butahinjiranda hamwe no kwihamwa akasente. Batubere bingi barye baguze kandi bagaruke bashaziho n'ibyo kuteka mu bitaro. Umunyishenjero Biraro shabera abahinjo kwegita nejigenderwa cyo kuganyurwa mu program za government. Ate bichoreri utatakabuza wenka berundane bibesha ho nyingi hata baguze mu cooperative ninga babiteka cyoma babise baguza buhunga bwabo ninga babone kubika hamwe kugira ngo be kwatanze makikuru munonga nitero muranga umurungu tonde kanyisa kintu cya cooperatives. Abahinja bahirwe mbebo basimire na mnongo ko hevwe mbebo ombwire bwenjura. Hona leo MP umwami hona leo Biraro wenguga abo gutereza imbuzo kuriyara habwe gumbura zitu za Buhiji West ntumusima mnonga tino bukumu hamwe no bugarushiro. Amagombora mukaga hamwe na town kansiviri nizo zitunjire mbebo mu Buhiji West. Parazo kezindi mbebo nazo ntubantu bongera. Gasha kwa Juliet Charles Sima.